abantu bakulumuzi. Yey. Kodwa kati kunzima. Hayi kona kunzima manje sisile la. Hayi ngito ayithatha ayimhlobulana vele ngahluphi. Kunzima. Hayi bayakhuleka lo manje. Kona manje. Khangela indlela iza kuwisa. Hayi phela ngoncube. Semadaleni. Hayi khona. Uzakula ntanga nje uzothenga impilo nje kuphela Amakhambi namazi. mathifika nawe Amadoda manje amahlasa. Hawu. Angidinga ngumuntu okarati ukule kwami. Angayingozi ngekarati. uyangizwisa nje mama. Yazi ukuthi yabona China kulabo Jack Lee lamani mani. Mina manje nganguzimli wakhona. Aba ngizizimli abantwana baba. Ngenza izimanga lapha eplant lapha kuthiti la. Abafuna la kumbona abantu bakuthiti manje laba baleka bangena phakathi ezipaleni. Ngengozi ngayenza lapha yana. Kuchijira. Nako kumpana kwekalanga khona fana ukuthi kwatotini mina ndakusaya mpana. Kwethu kumpana lapha kwathi captain ngabe zithi abe ngibicathulo nsima lapha. Abe kutata ngonyaka kumpana. Ntema kutete ngonyaka kumpana kwesibhedlela baphe abathini. Amanesi athi asibambe umuntu otshaye ngombane thina kuyazida. Ngendlela umchayi khona. Angutanyelile ngonyaka. Hayi amakhathi mvuza hayi ukuthi uvela umunzima. Yiko ngezwe futhi le ndaba yenyoka itholo lapha. Ngeke ngezwe. Mina phela ngiyabulala ngezibanga. Makhathi. Yabona inyoka engayitsaya etsholotsho. Ngihleli lapha igaba hayi kuloza ngapha kule nyoka. Ingcela ukuthi inyoka 600 meters inyoka. Makhathi mvuza. Yazi le nyoka lena yitsenze izimanga. Ethi mayiginye inkukutho izithi iguriye ngathi indlovu iginye idodo. Hayi khona manje. Wayithini ma? Yazi inyoka lena ikafula njengomuntu. Uyithi ntuku ngathi umuntu okafulayo. Amade khona ayisuka etsaya isigodo sinyike so ngathi Uyezwi indaba. Uthe usibule ngosokusima njani leyo. inyoka lena ungamali lapho ngathi lakhonjwa kodwa sikusiza kwazi yiko lemakhonjwa khona unasingizwe lona ngiyamazi ngiyangizwe bekhuluma ngayo. Hawu umthole khona lapho ngezwe kanyoka leyo. hayi wothi bona umuntu tsayinyoka uthi bona udala lapha le ndoda kankomo kade bona ngosingizwe kana sifundisa kana umhlaba yakho. Hawu. Makhathi mvuza sizwakala lapho indaba yankhona manje. Hayi phela manje. Ke mama lihambe selizikhuluma phela nesigodo khona ngayo. Uyazixoxela makhathi mvuza. Mina ngizokuthoya ngodrayiva wesitimela. Hayi bo. Uyichaya isikhathi. Nguye umuntu le-formation lami. Ibona ngawona le minyaka lena ngihamba ngezitimela. Kunapane wangi lapha. Ayindanda kula matiwa lapha newangi. Ngima ngandrive izitimela lezi lapha lokuzela lapha. Ngicala amalahle konapane wangi. Makhathi mvuza ungazange uthola udriver lezi ezibuya ngapha phela besigadi isitimela siza ngapha. Hayi mina bengicina kakhulu ngazinjana. Ntema ngisuka lapha ngathi ngaya kuZambezi lapha ngadrive isikebhe. Ngisuka konapana ezikepeni konapana ukuthi konapana angazi benza njani abafana konapana balathi license yami yokudrive iPromatina ngoba kwathi kumele ngiyiPromatina ngathi ngicedile ngokuphansi konke lokhu ngicedile ngifuna iPromatina. Izinto zonke lezi. Umkhulu kakhulu baba. Umkhulu izimanga ukuthi abantu abaningi bathanda abadlali. So vele ezikepeni kwasusiya ngaphi? Abadimbu zakho. Mina ngasela ngikani. Ukama kwami izintelo lokuze jama lokungena lapha ephinga lapha lephinga. Pinga lapha ngapha yakhonda litonga lapha langezele nyenyele. Angithi lapha nephinga lapha khona kwathi kwapha nathi sesitelo izindaba zabantu lokho lapha ngokuthakala izinto nango omunye ukaze kwafanele lesibhemi simanje iyazidlela mangiyazi ngicabanga ngorestana moya mabuhlungu kakhulu Indawo. hayi ikuphi ngathi ngabhala khona ingoma eTurathini manje Hawu. Kanti nasemculweni khona makhathi mvuza. Nasemculweni. mina ngideke ukoltrade akulento engayikwazi kodwa kunye sokuyithi. So kutholani makhathi mvuza. mina iTurathini ingoma eTurathini manje Isitimela yini konke emculweni khona. bonke Ucula makhathi umculo mvuza. lamakata lapha ekanindo Kanini. kanindo Umculo oculayo. yebo kanindo nelena ngitaya mina kodwa ngithi mina yithe sabuya le kanindo liyana uSolomon Khuza lelizobona betshaya ingoma ethi banolile ngesikhathi sempi mina ngangisele ngale Zambia babetshaya banolile lena wayekalela mina uSolomon Khuza ecaba ukuthi mina ngifele ngale Zambia kathi nangiyaphila Hawu. yimi ngaqala ngayirekhode eZambia idemo lena ngamnika uSolomon Khuza ngathi hambe ihlabela ingoma le wabe kuyihlabela ngapha uSolomon Khuza wathi yi-1 yakho netabazulu Hawu. Yes, ethi abazukulu manje yikuphi? yabazulu le
kodwa ngiselankani. Ngikhuluma lesimanti khona pha inyanga lena ledlule. Ngihlangane lo Siphuza. Ngimbuza ukuthi manje ibhuti wakho uma ukhangela lapha kuma-truck ifanti akula ngoma yami ngikona. Uthi hayi ikhulule ngekuphathela yona ubuye nayo Siphuza. Hawu, Idemo yena le. Manje ngifuna ngikipe kona lunyaka onalo unyaka nalo September ngoSeptember kukipe inye ingoma yena leti abazulu. Manje njengoba uzixuku kangaka baqedile. Kukhona iqaso ungene emculweni khathesi. Uthini ngalabo abathwele emculweni? Kululeka. Yabona bathi yonke impilo esikhathi sayo. Njalo ufuna ukuzokwenza uthinto la emculweni nona lo wakithi wona lo ujoba yena lengihlanganisele kanindi yami ukuthi kumnandi indlela enzima. Ngifuna ukubonisa abantu izimali. Yebo. Uthi khanindi ukuthi chova yuphi umculo kahle kahle. Lalela ngikuthela ingoma. Angithi ikanindi wona lo mculo ethi joba uzalwa yiyo nali kanindi. Yebo abantu bananzileli ikanindi lana sabuya la manje ngapha masibuya ngapha kumele sikuphi unyawo kancane ngiyazibona bathi kule beach ngapha bathi ngiyabogoda abantu bakukhuphula njani unyawo ukuthi bafuna ukugijima So usunama-album amangaki ayekhanindi? hayi la inalo lasta Kuphela yena i-album yorasta so mnyaka yonke le lapho Solomon Siphuza ungarekhodanga. hayi angithi yikho phela ngitsho ukuthi ngangisayenza okunye khona lo email yabo state ngazagcila ngokunye Hayi uyisebenzile ndoda. Hayi so indoda nje iyasebenza. ngoba maqede ngizona usuvela usongumculi phela. hayi Ngapha lo mculi umculi kaKhanindo. Angculi kaKhanindo lo. Abantu abacula ile ngikatari ngingozi Leni nomayo yamikatari yaxoxa ngakho zamana abafana bekhuluma lapha emgwegwe bathi kade besithi maqethe imbuzi bechaya amagwegwe lapha ngisadangisanga kwakunzima sayikatari lapha ngagida kwasuka ibhathi la enzima eminingi izindlu zasemagwegweni ngibathathwa ngumoya khona ngendlela engangicanga khona ngibembalele 4 days e-police station ngendawo yokuthi lizizini nginxa ibhathi lapha kamangoba bathi bamvalele So wena maqede ngikubuza kaThesu njengoba ungumculi omkhulu kangaka okufisayo uzibona nje ungathi eminyakeni lezayo sikuthi iminyaka emibili emithathu ezayo uzibona ungaphi usenzani? ngiyabona ngifuna ukutshela ukuthi ngifuna ukukhuphuka ngilesi singene likhulu kakhulu yabona ngifuna amadaka la ndawo madlela la lesi singene lenjani manje yana kondolwane ngifuna ukuthi vele ngithi ngitatata esikhundla sani kathi abantu bangazithola njani kathi ukuze bathi banosikosana labantu bamagwadla litshele ngokuthi amagwadla isiphiwo maqethe imbuzi vela silazi ukuthi unganani. ngiyabonga kathi Lokho into ngiyaziqonda leyo. mama kathi Maqede ngikubuza ambulance ngesifuba. Isiphethe isifuba nakukhwehlela abantu bagule asilali manje kusuku lapho kukhwehlela. Asilali. hayi mama ngiyapulana ngomthanda ngilomoya omningi kakhulu hawu ngiyingozi ngomoya Nangu mama uyu ukuthi uphepha lolu ngathi uqambele inyama le ngokuphendezela mama kambe nje wona kusuku bonke kukhwehlela kuphela senzame yonke into manje lithechane konke senzame lamathechane konke. Hawu mhlawumbe kungasiza nje. Hawu Umculi asifike. akwazi ukwanonisa inkulumo. yebo njelela mapizza phatsi pomugeza damtshela nyembagwanda usilongwe madlamini I like your skate amen Kathi sisithandaza yini uthini kathi ngiyatandaza kathi akuntolike ukuthi ngithwane ulimi manjelela ngithokoza ngibendela ngicela kuyimpophanyana mani bese ngale mbhehlelile Utshelile ukuthi uzocela impuphu lo. kathi sikhuluma nje vele nje ukhuluma nje indaba yempuphu maqede